دنباش گودارین هیجا جی برنامه ریا حقیقت دی ام جاری کی دم به هفرانه دی برنامه خوی وی جاری ده امی لسر واتیا هفجیان آزاد بسکنن جبوی کو ام بکار بن وی مجاری بگرن دست و بنرخینن میوانی می خلقا وی جاری اندام اکادمیا زانستا جواکی حوال خالده انگیزک لگر ما آماده یه حوال خالده هم بخیر هاتن ساو سپاس دکم حوال خالده ام در باسی پرسی خوب ببن اگر کوکو دسپیک نرینکی و هبه هم کار بن بیجن اگر نبجی امی در باسی پرسی خوب بدن دسری ده از دخوازم ده بریا برنامه یا ویا ریا حقیقتی جه تبایی گهداروان رادی دنگ ولات را سلاو و ریز و حس کرنی خواه بشینم جه چیاین آزاد جه چیاین کردستانی جه آرگه ها ریبر آپو درگه ها ریبر آپو اکادمیا زانستا جواکی سلاو و حس کرنی خواه جبو تبایی گلی ما ایل 4 پارچه کردستانی برخواد دن به تایبتی گلی ما لروجاوا ده شر گلی شورشگری دل برخواد ده بگشتیل 4 پارچه کردستانی و تایبتیش بو حوال زندانه حوال انگریلا نچیا سلاو و ریز و حس کرنی خواه ام دشینن و دوی برنامه ده از باور دکم امی دمک باش به هفره در باز بکم ماشاءالله ام در بس پرسا خوی دريزي ده ببن يعني جبوي جنوب ناس كرنا هفجيانه تابي ريبرتي هم برس وهن خلا درتخ برامبريمه ريبرتي دبنجه گشتي برس كريكن جواكي ده وكوناوين داوي كولتيا جن دگردست وبتيبتي ده كولتيا جن ده برس كريكا دنابرا تکلیین جنو میر ریبرتی دگردست اموان چوا دکارم بگرندست مثلا ریبرتی به تایبتی لسر سیستما مدرنیته دسکنه لسر سیستما که خود دسپیر کولتی جواکا طبقی دسکنه ده هرکاندنا جواکا طبقی ده به تایبت سازی بوینا يعني هفجینتی يعني تکلیا جنو میر به تایبت سازیا زواج را دگردست ام وی چوا دکارم بگرندست یعنی ده هر کاندنا دیرو که حتی رو جامعی ایرو تکلیا جنو میر یا کو بویا بنگه همو کولتین جواکی ام وی چوا دکارم پیناسب کن بله بری هر تشتی دوی کو ام هنک جواکی پیناسب کن جیانه پیناسب کن ایرو روزا ما ایرو ده چونکه پرسکری کن هری زیده خود سپینن و لبنده چاره سریه نه پرسکری کن ای جواکه نه ای جیانه نه چما پرسکری که جیانه و جواکه او قصد درکتنه پیش جبر که حیانی نها زانست دین میتولوژی وفلسفة لسر هفجيانا آزاد نهاتيه بريكو بيكرن يعني حشمندي و سازيبوينا جواكي حشمنديا جواكي و سازيبوينا جواكي لسر هجمونيا ميتنجريا مير هاتيه آواكرن جبوه یکیجی هجمونی و میتینگریا مرجی لسر خستناش جنسی جنه هاتیه آوا کرد جبوه یکیجی هندروجا مایا ایرو ده اف پرسکریک پرزیده خورود ده پرزیده درد که پیش جبوه جی جبوكو يعني دبيكو ام برسكريكين جواكي بقرن دست سر نقاش بكن و چاره سر بكن زانستي بحمي برسكريكان مجول بويا اما سوسيولوجيا آزادي يعني بسوسيولوجيا را يعني زانستا جواكي دبي مجرد مرب دكاري ببيجي سنف هيدا مايا يعني اكولن زانستي ايكو حتى انها لكلين خاكرنا گلک مجار گرتن دست جهاب دو پارچه کرنه و گرتن دست بش کرتن دست نقاش کرنه
دیروکا زانسته ده حتی به تایبتی جیوان دمین سالین داویه هرچی قصابلو بناو زانستا جواکی هنه که اکول درکته بنجی یه وقت دبستان فرانکفورت وانه اما پسکری که این جواکی پر زیده نگرتنه دست تاوی کو زانستا جواکی ریبرا پوکه کیبونی همی زانستان ده پیناسه کرن جبر که پرسکری که این جواکی نه این چاره سر کرن تا پرسکری که دن نه این چاره سر کرن جبو وجی یعنی همی یعنی فلسفه جی دست آویتیه مجارا جنه یعنی مجارا جواکی و مجارا جنه لسر جواکی و جن فلسفه هاتیه کرن میتولوژی daha beter tekiliya civaki girtiye dest ser mitoloji hatine ava kirin çeruk hatine ava kirin her wiha dînên yek xudayî û dînên per xudayî jî bi vê mijarê re mijûl bûne elm jî zanist jî pê re mijûl bûye ama pênaseyeke rast yek xwe despêrê azadiyê û wekheviyê tam pêş nexistiye pêşkêş nekiriye جبو ویجی تقص دوی کو ام پرسکری که انجوا که دوی وارده ام نقاش بکن و جبو کو ام پرسکری که انجوا که فام بکن دوی کو ام بری هر تشتی پرسکری که نوبره جنسان دا فام بکن یعنی پرسکری که نوبره جنسان پر گرینگه ده درجه یکمین ده پشتی سردما خداوندتیه یا بری خود سپر تا دمین بریا نولتیکه سروک ویدم بر دگوتن جواکا نولتیک سروکاتی دگوت د جواکا نولتیک ده daha بیتن بر aşama خویا داویه و هیرارشی پیش دکه انجام سیکوچیا ناورا شامان و میره قومتان و میره بهس نوبر وان ده سیکوچی کوچه دبه هیارش جواک که یعنی هیارشی پیشت که هر سلسر هم چند خداوند دایی که یعنی سیستم خداوند دایی که دروخینن یعنی شکاندن و جنس یکمین لو درته چکرن و پشتی ویل سر و د تکلین جواکی ده د جواک بوینه ده پرگاله که هیارشی تی آوا کرن او پرگاله هیارشی که کجو جدما نولتی که جی سردما نولتی که جی پشرا بسومرا بسازی دبه بر به حتی روژا ما یا ایرو تکیلین جواکی لسر هیمه که هیارارشیک تین آبا کرن یعنی ذهنیت جواکی لسر هیمه مردیه یعنی جنسیت پارزیه تی آبا کرن فکر که نیر تی آبا کرن یعنی او تکیلی ذهنیت هم ذهنیت لسروی اساسی تی آبا کرن هم بسازیبون لسروی اساسی تی آبا کرن جبوه یکی جی اف نوک هویا آد ناورا جنسان ده بویه سبب کو جواک بوین پیروزاهیا خواهونده بکه یعنی جواک و جواک بوین تکیلیه که دنوا خود فلسفه اخلاق عشق حسکرین پاروکرین کومینالیته پا اجبر کو دحوینه اف نوکهویا نوبر جنسات دما کو درد کوه وله تکیلیه نوبر جنسات دما کو شکل کی هیرارشیک دگرن بر به مرکزی بوینه و دچه جواک افسونی بونا خواهون داد که پیروزاهی خواهون داد که چونکه جواک بوین لسروی اساسی سروی هیمه تی آوا کرن مثلا دیزیکاتیا جی اکولوژی را جی خوازای را ده چرچوه هفسنگیا یعنی ناوبرا مروف و خوازا مروف و جینگه دا تی آوا کرن işte tekiliyor خوازای را tekiliyor insan به insan را tekiliyor نوبرا insan و باوری animizm mesela نوبرا insan و باوری ده
نابرا قومان و نتوان ده یعنی چه دبیجن اشته قبیله یان ده وانا همی لگور چه تدویزن نمکرن لگور تکیلیا نابرا جنسان ده تدویزن نمکرن وقتا کو اف تکیلی تک ده چه او دبه یعنی جواک یک پیروزی بونا خواهون داده که یعنی ده افسونی بونا خواهون داده که چه که کومینالیته ها خواهون داده که کولکتیویزم خواهون داده که کومینال بونا خواهون داده که یعنی یک جبو همیش بو یکی او دست ده چه ولور چه ده به لور ایدی دانا هوا زیده جور درد که یک دستی جور درد که هجمار شینیان زیده بونا هجمار شینیان لور درد که یعنی ام دوی قولو تنه نبیجن هانه تکیلیا جن مرده هیارارشی پیش کت اشته خرابو نیرتی درکت پیش مرتی درکت پیش تنه مجاره که سروریا مر یا لسر اوی نینه یعنی ذهنیت دما کل سروی اساسی تیاوا کرن جن لور دوور ده جیرا ستاتو یک تیبالی کرن ستاتو چیه؟ ستاتو اوه نسنایا دبی نسنایا که کو مر یک پی آرزوی خواهی جنسالتی پی تطمیم بکه دو هجمار زیده زاروکا چه بکه چونکه اوه یعنی پرگالا مرتیه ده نسل دوام کرن نسل زیده کرن پی زیده بکه اف دبی سبب کو تکیلیا و خلقواری زنجیرواری یا جواکه او خواه یعنی هفسنگی خواهون داد که جبو بجی مرف دکاره ببیجی جیان جی دور ده واتای خواهون داد که قیمت جیان کم بون چه دبه دی جیان ده واتا ضعیف دبه دی جیان ده فلسفه ضعیف دبه دی جیان ده آزواری ضعیف دبه دی جیان ده işte لیگرینا حقیقت لیگرینا آب پیروزبایی او ضعیف دبه جیان دبه جیانکه مری جواک بوین دبه مجارکه تیب کارانی و او روشا جواکه یا هم پر زیده خوزیده دکه یا کو بی سروبر مثلا خوزیده دکه و صد دوارمه بخورا پرسکری که تیر بود خود زکی خود تیر کرنه و اولکاری خود تمام کرنه و جواک بوینا خود بقالیته کرنه پرسکری کاوی در دکوه هوله و اف حمد به بلای سر اکولوژی بریم هول خالی دواجی بالکشاند سر سیستم کولتی یکو خود سپیره جنه ام وی وکو دروجه می ایرو دسازی زواج خوازم بگرنده است ریبرتی مثلا دجوا کده و کچتکی کو بیوی جیان نابه یعنی دوی استی ده تی دست گرتن اما ریبرتی مثلا و سازی کو هری زیده جن کوله دکه دگردست ام دخوازن دمرجین روجا می ایرو ده سازی زواجی بتیبت بن سروریا مدرنیته قپتالیسته راستی سیستم قپتالیست و ساله دکه کو بپر شکل جدا مثلا بینا راوه دکه اما بینا سکرنا ریبرتیا جوی سازی زواجی بشوازی که جدا تی بینا سکرن اساس جیه کو وکو زندانه که کو تید همو نرخین معنوی و اراده جنه چاندا جنه ده همو آلیا ده هاتیه شکاندن و کجیه که بوی شوازی بینا سدکه جوی وجی ام وی یعنی دمر جمعی روژا ایرو ده ام چاوا دکارن بدن ناس کرن پینا سبکن ده گلک جیه نیه پارازنامه خود ریبرتی بال دکشینه سروی راستیه از بیجم ام وی جی بکارو نوسا شوازی که سمتا روژا می ایرو پینا سبکن باشدو یعنی مهنه که خواست از وی مجاره بینم سر زمان چونکه
پیوا جن و یعنی گرینگه یعنی چه که سازی دولت پشرا چه تخریبات چه کری او برچاوایه اما از خوازم هی ببیجم یعنی ما چه مواقع بحث هیرارشی کر چونکه جیان لدردورا جنیت آوا کر هاتی آوا کرن یعنی جن وکه هبون چافکانیا جیانه zaten de zamanê Kurdî de jî jin û jiyan pir pevdengin yani pir hemtane bi hevdûra tên bi ziman kirin bi lêv kirin bi jinê re nasnamaya civakbûnê bi jinê re nasnamaya yani işte weke ziman xwe îfade kirinê yani jin pêwîstî dîtiye banî zarokê xwe bike ji bo banî zarokê xwe bike zarokê xwe mezin bike îşareta pêra baxwe ziman pêşxistiye çand pêşxistiye çandinî pêşxistiye işte hasil yani jiyan li derdûra jinê hatiye rêxistin kirin û ji ber wê jî jiyanekî ku jin bi rêxistin kiriye têda çi heye têda yek edalet heye du têda ew heye خوشکبون هیا سسیجی تدا قنجی هیا باشبون هیا یعنی باشبون خوشکبون و عدالت اوانا هر سی دما کوتی ده تابی تشتی دن مرد کاره پر لزیده بکه یعنی پار وکرن وک هوی اوانا همی تایبتمندی جنه نه تابی که اف zaten çi dibêjin etik ahlaqê civakê yani nirxên civakê ê hevpar ê hevpar wijdanê civakê yani dibe ahlaqê civakê wijdanê civakê fakat dema ku tekiliyên civakî da hiyerarşik düzen hiyerarşik dibe tekilî tên hiyerarşik kirin li wir tiştek pêş dikeve özel mülkiyet yani mülkiyeta taybet pêş dikeve mülkiyeta taybet dema ku pêşket yekemîn tekilî li ser jin kirina mülk yani jin tê mülkleştirme kirin zarok tê mülkleştirme kirin mesela hetanî tekiliyê navbera jin û mêr de li ser hîmê civakî ne yani çanda dayîkê ya jinê serwere hetanî wê demê tekilî wisa hatine düzenleme kirin ku yani zarokê hemî civakê ne jin dayika hemî civakê ye jin ji bo hemû civakê kar dike feqet dema ku hiyerarşî pêş dikeve mülkiyeta taybet pêş dikeve tekelcîtî yani yekdestî pêş dikeve wê demê mülkiyeta taybet li ser jinê û zaroka jî tê pêkanîn yani jin dibe mülkê mêr mêr li ser milkkirina jinê hegemoniya xwe pêş dixîne serweriya xwe pêş dixîne wexta ku serweriya mêr pêş ket li ser jinê destpêkê pêş ket pişra li ser giştî civakê pêş dikeve serokatî di paraznama xwe de dibêje civaka Yunana kevin de oğlancîtî pir hatiye pêşxistin film jî çêkirine pişra li ser wan rewşa Asyada jî gelek welatên din jî oğlancîtî pêş dikeve çünkü ew e mêr civakê tef dike pîrek yani pîrektiye di civakê de di şexsê jin de destpêkê pêktîne pişra li ser kurika pêktîne zarokên kur yani ciwanên kur û pişra yani civakê tev wisa weke pîrek li civakê mêze dike derheqê vê de pir kesan feylesûfan jî zanyaran jî derheqê jinê de aqlê jinê de derheqê bedena jinê de derheqê biyolojiya jinê de derheqê her warî de jin dane ber ew ê pîvan dene lêkolîn kirine vê mijarê de yani têkiliya zewacê xwe li ser vê xistinê pêş dixîne û li ser vê her ku çûye bi demê re mala taybet yani mala taybet hatî ava kirin mala navbera işte jin mêr de malek malbatek hatiye ava kirin û di vê malbatê de jî mêr serwere mêr
سرمیانه جن و زاروک گریدای میرن و ذاتن پشره شارستانی و شارستانیا ناوندیجی هگمون یا خال سر و سازیه پیش خستیه نها سازیا مالباته جه دست پیکا دیرو که هاتی آوا کرنده tabii ki pişti hiyerarşi peşketi o xanedaniye re ev daha beter saziya malbatê berbelav bûye. Jin di saziya malbatê de weke amurekî anîna zarokên zêde ku mêr xwe bispêrê yani ewa xwe bispêrê pişta xwe bispêrê wê artêşê ava bike karkerên زیده آوا بکه جبوی و جن پر زیده هاتیه بکارانی او اف سازی مالبات دمیره بویه او یعنی هم ملکی ده پیروز هاتیه دیتن یعنی وک قدساله ناموسه yani namusa mere piruze قدساله در ودا یک در حقی ودا گوتنه که بکه پیوه که بکه دکاره جبوی kriz çebke, dikare kuştune çebke ama hündür de jî jin te mitinger kirin, te sümürge kirin yani. Hem bedena ve hem mejiye ve hem rihê ve hem hücreyin laşê jinê te mitingeh kirin. Te bi kar anîn. Zaten pir peyv hene işte dibêjin ji serê wê dar ji zikê wê dehşik kêm neke. Mêr diyardeya ku jin kirina axwe sahiplenme dibêjin ya xwedî li jinê derketin ya jî kirina axwe wê ji bo xwe wek şanaziyekê dibînî. Di şeva yekemîn ku jinê ra dikeve têkiliya zewacê û keçikaniya wê wexta ku bakîrebûna wê dibe mêr ji bo xwe adeta serxweş dibe yani weke ku dibêje heta işte dibêje peyvên pir xirab bikardîne işte min îşê wê qedand min hel kir yani min kir wisa gotinên wisa bikardînin di civakê de pir peyvên wilo xirab bikardînin vana hemî wilo tenê mijarên cinseltî nînin mijarên tenê wilo yani jinek tîne serê mêrekî navbera di şexsa da nînin vana diyardeyên civakî ne diyardeyên civakî de yani civak li ser vê şekil digire zihniyet li ser vê tê ava kirin bi vî awayî zayanperestiya civakî tê ava kirin zayanperestiya civakî de cudabûn û ferqa di navbera jin û mêr de hîn zarok di zikê dayika xwe de tê belî kirin û eva tê sepandin zarokeke keç ji hîn di zikê diya xwe de jê re sîfet tên belî kirin pîvan tên belî kirin taybetmendî tên belî kirin kar tê belî kirin wê çi bike tê belî kirin û ji biçûkaniyê de ji bo wê çawa ji mêr ra serî dayîne serî bitewîne wê çawa kûletiye qebûl bike wê çawa bibe jina zilamekî wê çawa bibe bûka malekê wê çawa bibe dayika zaroka yani wisa tê terbiye kirin kurik jî ji zaroktî de çawa wê bibe serwer çawa wê bibe hakim çawa wê li ser jinê hukm bike wê çawa hişk be sert be wê çawa şer bike wê çawa bişkîne xira bike li ser wê tê perwerde kirin ça hukm bike yani ça destilatdar be cinsiyet parêziya civakî divê astê de kûr dibe ev hevxwe dispêrê saziya malbatê ji bo wê seroketî saziya malbatê weke bîreke bêbînî pênase dike ciyê jinê di saziya malbatê de seroketî dibêje hinek caran weke pisîka li ber destê xwediyê mêr ji bo pariyekê yani nan dikûze carna jî seqsiyeke yani çîçekeke ya sûsê ye ya xemlandinê ye li ser masayekê di vitrînekê de ye
جارنا وکه ببکه بار بیه ده دست وان داشت خورا پی دلیزه جارنا جی işte amura zevqa mere amura çekirna zarukaya fabrikaya çekirna zarukaya jin kulaya be haq deste u habivi avayı liser saziya malbate pergale xodaya avakirin pergala mer devlete u hatiye hatani modernitaya kapitalist de modernitaya kapitalist jin kraliçe metaye بله به her avayı بدن جنه رح جنه هر پرچک جلاش جنه فیات جراتین بلی کرن و گروته بکارانین جه فایده دبینه و اف سازیا مالبات همان دمه دا وک آجانه پرگاله وک هفکاری یعنی پرگالا هفکاری پرگاله هاتی تی برخستن کرن تی پرورده کرن و جواکبوینه یعنی دکه مدل جبو جواکبوینا سرتواندی جواکبونا هاتی میتینگر کرن جواکبونا کو بن باندورا آ پرگاله ده هم مولویا هم جی دبیجه مالبات پیروزه با اوین تورنین دینی او زواج تپیکانی işte پیروزهی که لی بار کرن işte ناموس تی دیتن وقتا که دستوردانک جدر و دا چه به قیامت سر به تخرا کرن اما در راستی دا جی دوی سازی دا جی جنه کولا یکا که هر واری دا تجی سوده بگره سوده ببینه ای جواک که بفی آوائی جیانک بفی آوائی تدا واتتنا تدا عشقتنا تدا اوین تنا تدا چه بجن رزگرتن تنا تدا اراده تنا تکلیه کل سر همی اراده بونه تنا نیرین داندن تنا امر تعلیمات هیا تپساندن هیا تدا شدت هیا تدا تجاوز هیا دهندره هر مالباته که ده تکیلیا مالباتی یا جنمر ده خرابون متیش هیا işte pergale jin kategorize kiriye yani işte hundre mal kategoriya malbate ji te da her cüre xarabi hundre tekiliya malbati de heye mesela cinselti او قصا وكا نمحرم تي بليكرن اما هندري مالبات ده باهواي كي هري خراب تي بكارن انسست تيكلين انسست هندري مالبات ده تنجيان كرن تجاوز هندري مالبات ده تجيان كرن شدت تي جيان كرن كشتن تي جيان كرن گوتنا کو یانج آخا سر رایه یانج مرایه تکلیل سر به اساسینه ایتی دا یعنی ملک کرنه یعنی دما ملکی تبه و دمه تو چا بخوازه دیوس سر تصرف بکی ای هم برته اگر تو وکه نسنه کی ببینی تو وکه ازنه کی نبینی تو عشق لی ننره تو بحث کرن تکلی پردانه نه تو جرا ریز نگره تو اراده نبینه ای هم بری خواه تو چا نیزیک ببه نسنه که تو چا بخوازه تو اوس شکل بده ای دلت خواسته پی بلیزه دلت خواسته لی بده دلت خواسته بکوشه دلت خواسته تجاوز بکه تو چا بخوازه تو اوسا بکه ای جن هم بر و دنگی و تونه دنگی جنه هندره مالباتی دو تونه جن آنجاق خارناش بر مالبات مایه دخواه آنجاق کاری هر کسی دکه آنجا دکاره به هر کسی را رازه دکاره گما را هر کسی پاقش بکه اینا وکشی جیرا دیتنه دبیجه اف گوره و دایک بونه یه گوره و دایکه یه دایک فدکاره دایک اجبر کو فدکاره وقت اشتا تحمل دکه اره دایک فدکاره چونکه دایکا همه جواکه فقط وقتا کو دایک فدکار به دایکا همه جواکه به و دایکه را ریسته گردن گرک قیمت تکه او پیروزه یعنی اما تکیلی مالبات ده روشکی وسانی نه مخابن مالبات بویه
سازیه که سخور یا هفکاری پرگاله و به دست مالبات جن تی کوله کرن تی پرچ خواندن تی کشتن تی تجاوز کرن و قتل عام قر کرن سر جنه تی مشاندن هەواڵ خالیدەوەی ژیبال کشان سەر ڕاستیە ژن دناو civakê de yan dinav malbatê de em dixwazin vê pirskin yanî bi rastî di sîstemên desthilatdar de her dem ji bo ku jin ji rola wê ya çandî ya civakî ya perwerdehî ya exlaqî ji hemû erkên wê yê civakî bigirin yani dibin navê saziya zewacê de dibin navê saziya malbatê de mesela kirasekî li rastiya kuletiye hatiye kirin û jin ji hemû rolê xwe yê civakî bê par hatiye hiştin ji bo ku rê li pêşiya vê kuletiye were girtin rêbertî jinû ve pênasekirina jin derdixe pêş mesela ji bo ku jinû ve em bikarin jiyanê pênase bikin rêbertî li ser wî esasî jin pênase dike ji bo wê jî jinû ve pênasekirina jinê esas jinû ve pênasekirina civakê ye û pênasekirina mêrê jî em dikarin bigirin dest ji bo wê jî yani em jin çawa dikarin bidin naskirin esas jin yani jinû ve xwe dizgirtin jinû ve xwe pênasekirin rêbertî bal dikişîne ser girîngiya hebûn xwebûn zanebûnê jî di pênasekirina jiyanê de ez bêjim van mijarane hûn bikaribin vekin baş dibe nav axaptinê xwe de niha destpêkê gerek em ji xwe bipirsin em çima dijîn berê gelo em tenê ji bo xwe zêde bikin em dijîn berê tedê ji bo her zindiyekî sê qoralên zêrîn ê bingehîn hene berê ew jî çi ne yek xwe zêdekirin yek xwe têrkirin yek bicîbûn e berê em wekî mirov hebûn yani wek zindî weke hebûn weke mirov berê mirovên difikirin berê mirov dema difikirê ji bo jiyana a herî qalîte jiyan bike mirov difikire yani jiyan dike berê jiyan pêwîst e em danaxînin asta tenê em xwe zêde bikin zikê xwe têr bikin û xwe bicî bikin em danaxînin asta wî ya jiyan qalîteyeke wê ya hem weke mirovbûn hem jî weke civakbûn şertên bi hevdura jiyankirinê yani koma mirovan bi hevdura jiyankirin komünalîte berê şertên wî hene ji bo wê jî jiyan li ser hîmê bi hevra jiyankirinê dema ku were bi rêxistin kirin wirda taybetmendiya jinê daha bêtir derdikeve pêş berê çunki jin wekî me beşên beriya vê de jî anî ser ziman bi rastî jî weke hebûn toplumsal e çunki ew jin zarok tîne yani tenê hanî zayîna wê nade ew jî sebebike û evê wê civakî daha bêtir berê gorevên wê berpirsiyariyên wê ê civakî derdikevin pêş berê ji bo wê jî jin bi weke hebûn aslında hebûneke civakî ye çunki hundirê bedena xwe de canekî canek çê dibe û tînê dunyayê berê ji bo wê mesela dema ku em vê bi qanûnê fîzîk re seroketî dema dibêje dema em tînin ber hevdû berê enerjiya jinê û ya mêr qiyaslame dike berê jin weke enerjiyeke aqişkan yani herikbar pênase dike mêr jî daha bêtir weke maddeyek û form digire berê jin ji ber ku enerjiya wê hem herikbar e berê hem zêde ye berê hem jî xisleta wê hinek cuda ye ji bo wê jin bi aqilê xwe bi mêjiyê xwe zeka xwe ya atifî ya hestî
هم يعني هم بيز دكه هم جي وك انرجي جبركو دائما دهركه او مجارك ببدن جنيفا ببيولوجيا و جي گریدایه بخوازایا و جی گریدایه انرژیا و هم هلا بیولوژیک ده هم هلا توپلمسال ده جواکی ده حرکباره زوزو فرم ناگره فرما کو دگره يعني انرژیا جنه ده شخصي جواکی ده فرم دگره يعني السر جواکی بلاف دبه وصف فرم دگره اما انرژیا مر daha beter yapısal dibe. Yani form digre yapısal dibe. Jibo veji dijine de daha beter xisleteke nerm و herikbar heye. Demir de daha beter xisleteke form girti و dibe yapısal dibe heye. Jibo ve yani dibe ku em ve rewşa a yani ya jinomir هرکباریا جنه و فرم گرتنا مر بینن گل هفدو چونکه به هرکباریا جنه و پرگالی بونا يعني او کو فرما کو يعني ببه فرم بگره يعني فرم بگره کو پرگالک چه ببه و اونا ببن یک جهبدو قطب ببن به تمامی اوه دمه هفسنگی چنابه تکیلی ناین سر راست کرن جبو ویش دوی که اویا کسی یعنی تقص دوی که او وار سر راست کرن اف تکیلیا و جنوبا دیزاین کرن لازمه چونکه او تایبتمندیا میر یا که فرم دگره و دبی yapısal دبی اویا پر زود به پرگال و işte malbat devlet sazی بگیشتی لگور میر گور انرژیا میر فرم دگرن دیدا جنتنایه و دمه دست بک دوی کو ام اگر جیانه لی پرسیم بک اگر جیانه تنه لسر اساسی فرم گرتن بنا پرگال و حکم کرن و هگمونی آوا کرن و یک دستی کرن تنه سروی اساسی به جن دروشین و ساده دوی پرگالا که فرم گرتی آنها ده جه همه جه قاده جیان قطبویه جن جه اکونومی قطه جن جه سیاست مکانیزمای قرار قطه جن جه قاده جواک قطه جه همه اتکینlik جواکی جن هاتیه قط کرن جن işte جه قادا باوریه قط هاتیه دست کردن جن işte جه هلبرینه قط هاتیه دست کردن جبو ویجی جنوبا yani جبو کو جواک yani جواک و جواک ناسی خو جنوبا پیناسه بکه دوی کو جواک ناسی جنوبا لسر هیمه هفجیانا آزاد خواب پیناسه بکی yani جیانا yani جیان جنوبا لسر هیمه وکهویه و آزادیه دوی کو خواب پیناسه بکی اگر پررنگی آزادی و وکهویار رنگان اویا نه پیناسه کرن هفجیانا آزاد مرف نکاره پیناسه بکی جبو ویجی دوی کو ام دوی مجاره ده هین daha beter مجاره جیان اساس بگیرن و جواک اساس بگیرن تایبتمندی جواکی یعنی زانست جواکی پیوسته همه حجره این جواکی لازم پیوسته لیکولین بکه و همه آلین و این ارینی این نینی دست بک خودت دست بک دو چه شرطیه پیوه چه هاتی آوا کرن ذهنیت چه هاتی آوا کرن و işte yapısal buna ve çava hati ava kirin saziyen ve çava hatin ava kirin wana hamiya peviste merev bibine
جنوبا پیناسه بکه جیان جنوبا دوزنلمه بکه یعنی جیان لازم جنوبا باره دوزنلمه کرن جنوبا باره وسازی کرن و دمه دوی کو لسر هیمه عادل باش خشک دوی کو باره دوزنلمه کرن یعنی لسر هیمه وکهویه لسر هیمه آزادیه لسر هیمه هفجیانا آزاد دوی کو جنوبا باره وساز کرن یعنی جن دوی کو جناف 4 دیوارا درکوه جن دا کوه قادا جیانه اکنومی سیاست حقوق عدالت işte پرورده هر واری ده جن تدا بجی بگره تدا خواه پناسه بکه خواه تدا افاده بکه و راستیا جواکی اولگیا جواکی دا جن وکه دیارده که یعنی وکه özne پیوستواری او کرن و ویا نکو یعنی چاوا پرگالک آنها هیه یا میر جن وری تبلی ببه نوسا یعنی جیان لازمش نووا وری دوزن نمکرن جیان لدردورا جنه لازمش نووا وری دوزن نمکرن چونکه جیانا کومین جیانا کومینال اکونومیا کومینال سیاست دموکراتیک همه آنجاق به حشی جنه دکاری وری کر مدرن یعنی د چارچوب مدرنیته دموکراتیک ده به حشی جنه آنجاق دکاری اف دکاری وری دیتن وری سر راست کرن دروش جهان ما کویرو امتد درباز دبن مرو دکاری بویجی کو یعنی روشه کی جویر تام برواجیه دجیوی روشه کو آن هم بحثی دکنه اما به وی آوایی نای قداندن به وی آوایی نای درباز کرن به وی آوایی جیان نای آزاد کرن جیان نای واتدار کرن مجردن دوی کو او حشمندی و سازیبونا اکو لسر یعنی حشمندی پرگاله و سازیبوینا پرگالا آمیردیه اویا پیوست وری گوهردن اگر دنابرا جنو مرده تکلیک وری چکرن لسر هیمه هفجیانا آزاد لازمه وری چکرن یعنی او حشمندی لازمه وری گوهردن اف سازیبون یعنی سازیا مالبات دا بگره حتی سازیا همه جره سازیین دولته اف همه لازمه ابنا جنوبا ورن ساز کرن پیوست جبن سروریا میر ورن در خستن و لسر هیمه هفجیانا آزاد جنوبا لازمه ورن سر راست کرن مثلا مجاره کدن دوی کو بجنیره هر تم لسر هیمه جنسلتی خود تطمین کرن میزه کرن چه نبه یعنی مثلا میر لجنه دمره دما کو جنک میرک جنکی دبینه هیجان و آرزوی وی دکوین حرکتی چما وصای چما میرک لجنه میزه دکه یعنی دبیجن یا işte آگر و بارود ناینجم هفدو işte برخ و گر ناینجم هفدو yani چما yani چما ما انسان د جواکین دسپیکه ده انسان جی وکه هر زندیه کی با آوایی که خوازایی چالاکی جنسلتی پیکتانی مثلا ده اوه ده یعنی ده خوازایی ده همه زندی تنش بو خوازیده کرنه یعنی نسلی وان تنه نبه تنش بو وی چالاکی جنسی یا جنسلتی پیکتینن انسان جی ده دماغو دایک سرور بو با آوای هری ایلکل هری نزان دایک سال جاره که چالاکی جنسی یا اشتوال حاصل زمانی وی های موسم سله چون حتی شیر دده زارو که خواه دایک دجانی نابه جبو ویجی چالاکی جنسلتیه لسر هیم
yani وەکە پیرۆزیەکێ تێدیتن و ji bo xwazêdekirine yani hayat devam bike, jiyan devam bike. Ji bo wê pêhatî pêkanî. Ev zihniyeta ku têkiliya navbera jin û mêr, cinseltiya navbera jin û mêr tenê ji bo heza xerîzî ya gudû hazgirtin lazim ev zihniyet were guhartin. Jinê ku mêr mêze kir heme cinseltî neyê bîrawî. Mêr li jinê mêze kir hemen cinseltî neyê bîrawî. Jin û mêr lazim e bizanibin bi hevdû re li ser hîmê hevdû re hurmet nîşandan, rêz nîşandan, hevdû îrade dîtin, girîngî dana aqilê hevdû, girîngî dana fikrên hevdû li ser wê divê ku têkilî were pêşxistin û ev zihniyeta ku daîma arzuyê cinseltiyê derdixînê pêş pêwîst e viya were derbazkirin zanebûn di vê warî de pêş bikeve. Yani gerek yani zanebûna fikir di vê derê de pêş bikeve û ev nebe hevjiyana azad çê nabe. Di saziyekê de ku jin têda milk be têkilî li ser milkbûnê hatibe avakirin û yani li hevdû li ser esasê arzuyên cinseltî tenê hevdû xwestin ev ya kirête dervê yani ahlaqê civakê de rizandin xirabûn çê dike divê ku ev ya were derbas kirin yani divê ku ev têkilî were serrast kirin ev zihniyet divê ku were guhartin. Bi jinê re ancak yani bi jinê re ancak di ciyekî ku têda milkbûn tune ye têkilî nel ser hîmê milkbûnê ne nel ser hîmê hevdû tepisandin û hevdû kûlekirinê ne têda cinsiyet parêziya civakî têda hatiye qedandin jin weke îrade û weke hevrê tê dîtin wê demê ancak bi jinê re dikare jiyaneke wek hev û azad dikare were jiyan kirin. Ev ya divê ku hêla civakî de van mijarina hemî werin lêkolînkirin werin çareserkirin. Mesela aniha di civakê de vana bi civakê re em nîqaşan dikin işte bi jina re mêra re em nîqaşan dikin. Mesela jinek, mêrek çi qas dikare hîn jî jinek ditirsê bi tenê jiyan bike. Mêrek hîn jî serê wî de dibe ma ez nezewicim nabe dibe işte dibêjin ya dibe bê miraz biçe dibêjin işte velhasıl jin işte yan ji axê re ya ji mêrekî re yani velhasıl hîn ev têkiliyana tam nehatine fehm kirin divê ku em van têkiliya li ser hîmê pergala jinî em bidin serrastkirin û ava bikin. Hevjiyana azad bi jina ku ji nesnetiyê derketiye re dikarê were ava kirin. Jina ku îdî weke nesne nayê dîtin yani ji rewşa nesnetiyê derketiye bi jineke wisa re dikarê were yani were ava kirin hevjiyana azad yani jin îdî di civakê de üzne ye jin esas e jiyan li derdora wê tê hûnandin derdora wê tê rêsandin û xwedî gotine xwedî nîrîne kûr e li ser wê dikarê were ava kirin. Ê dema ku ev şert û merc hatin ava kirin civak jî li gûr wê civak dikarê were rêxistin kirin. Têkiliyên civakî jî li gûr wê dikarin werin rêxistin kirin û azadî û wekhevî jî li gûr wê dikarê were yani pêkan bibe dikarê were birêxistin kirin. Heval Xalîdewe jî balkişande ser hevjiyana azad û jinûvê têkiliya jin û mêr wê li ser kîjan hîma werin pêşxistin ji bo wê jî yani di jiyana yani di hevjiyanê de di hevjiyana azad de rêbertî bal dikişîne ser erkên rêhevaltiyê yê ku navbera jin û mêr de evan erkana mero çawa dikare bigire dest.
يعني تشتي كوش بوي جن معاني سر زمان دوي كو بري هر تشتي ميرجي بزانه اوجو قرباني في پرگاله يعني مير هر ميرك وكا مير ناي دنياي وكا ميرتي يعني بله پرگال ميرتي پید ده خوارن پید ده آبا کرن ده انشا کرن جبوه جي پیوست میر بزانه به که میر بخوشی مقدوره و پرگاله و دمه چه پیوسته؟ دوه که میر جبو خواه بریاره اوه بده ده پرگالا جنه ده جیان کرنه بده يعني مير دويكو جبو خوا قبول بكي كو او جي مقدوري في پرگاليه ميرتي تيدا هاتي این شاكرن و جبوكو ده پرگالا جنه ده جي بگره ببه اندامه کی پرگالا جنه دويكو ميرتي خدا بکوجه دويكو ده خدا همه همین دستلاتاریه ای مرکزیت جیتی ای ناوندی ای وسا ام بیجن پیشا یعنی ای کو جنه ملک دبینه ای کو سری خدا جنه تنش بو آرزوین جنسی دبینه ای کو سری خدا جنه تنه وکا نسنه که جنسلتی دبینه ای کو لسر هیم زایند پرستی جواکی حشمندی های کو هاتی آوکرن خوش به حشمندی بشو خدا مرتی بکوشی جبو کو بکاره به بجنه را ری حوالتی بکی جبر که بجنه را ری حوالتی کرن جبو و او لازمه مثل سروکتی و پر خوش تینه سرزمان دبیجه کی عشقا جواکی یعنی عشقا جواکی اوینا جواکی رزگرتنا جواکی وقتا کو ortama که تتی جیان دکه شینیه کو تدناف دا جیان دکه کوما کو تدناف دا جیان دکه دوان دا انلایش عشقه یا حسکرنه یا آزادیه یا وکهویه یا عدالته یا قنجیه یا باشیه یا خوشکبونه اگر هبه هستین تا اوینه جی و پاکش ورندید دقت بکن آنها تا جدما سومران و وردا کینگ جن هلا جنسلتی دا کت زایند پرستی جواکی هات سپاندن عشقی و اوینه واتای خواهنده کر چما جبر که به چاوه که خراب لیته میزه کر انسان مجبور دبن تکلیه که حس کرنه و عشقی دزی جیان بکن تکلیاب دزی اوه چاوه هر کسی سره تکلیاب دزی داویاوه یعنی جبر که قدخه یا تب دزی داویاوه جزا کرنه چما تب دزی جیان دکه جبر که جواک دا یا هاتی یا ساخ کرن جواک انلایشا جواک نوسایه جبوه جی بدزی تیجیان کرن جبو که بدزی تیجیان کرن هر تم عشق یک عالی بونه هر تم داوی عشقی دا تراژیدی هاتی جیان کرن هر تم داوی عشقی دا عالی یک یعنی هر دو عالی هاتنه کشتن هاتنه تنکرن چما جبرگو عشق نه کومیناله نه کولکتیفه نه یا جواکی گشتیه جواک بوی چعوی لی میزه ناکه جبو هگر ام دخوازن جن و میر حس کرنا خواه به همپا به ترس به تردد اشکره نه و شرطی جیان بکن دوی که عشقا ما نه یا شخصکی به حس کرنا ما نه یا شخصکی به بیده نه تنل سر اساسی جنسلتیه به تنل جبود آجوه خواه تطمین کرنه به همدر حوالتی کرن لازمه یعنی حوالتی به عشق کرن حوالتی لسر پیوانین آزادیه کرن حوالتی لسر پیوانه وکهویه دانا کرن
هفدو اراده دیتن کرن اف هوالتی دکاره مخورت بکه دکاره ما پیش بخه هوالتی پیکیکی جی ذاتن وصایا اف تشتی که ام بحث دکن حمید پیکیکی ده هنه سروک ابو افران درخست ولی و ام دکارن ببیجن مینا که ویجی لکردستان پیکیکی ده پر چیبون پر درکتن ولی هوالتی رح ده پیکیکی ده ما آوا کر هبال خالد هون میوان خلقا برنامه می بی جاری بون امجبو بجربون و سپاس کن هگر کو پیامه کی وی داویه هبه هون راگ هینن کرم از داویه ده دخوازم ببیجم جنجی مرجی پیوست خوش خفکا زایند پرستی جوکی خلاص بکن زایند پرستی جوکی خفکا و جنجی دما کو دخوازه دا که میدان جیانه لازمه بزانه به شر کی مزن لبنداویه مرجی دما کو بخوازه بجنیر راست جیان بکه دوی کو پر فداکاری بکه خواج ذهنیت مرتیه یعنی مرتیت خدا بکوجه جبو ویجی هفجیانا آزاد دکاره لسر هیم جواک بوینه جنوب سر راست کرنا تکیلین جواک بوینه وره آبا کرن اف جیانا سوسیالیسته جیانا سوسیالیست جی آنجا خوصا دکاره وره آبا کرن و جیانا سوسیالیست جی جیانا هری بدو یا هری خوشک یا هری بعشق یا هری آزاده جبوه جی ام هیوی از باور دکم ما ده پیکی که ده او توف چاندن لسر وی خاکه لوار خداوندان لوان چیین آزاد ما تو وین جیانا آزاد جیانا سوسیالیست ما چاندن و اف جیانا آزاد یا سوسیالیست لتوای دنیای بلاو ببه میماری وی جی ریبر آپویه و وی خاکه وی گلی وی جواکه جیانا که آزاد و وکف حق کریه جهر تشتی بتر حق کریه و روکا جیانا به هف جیانا آزاد و هین گشتر و گرمتر و سبروجه دا و سرما درکوه از دوی باوریه دامه و از هر جنک دقادا جواکه ده هر جنک جوان از ود خوینم ناف جیانا پکی که ناف جیانا کو به هف جیانا آزاد دمشه بلا جیانا خال گروه برخستم بکن و از وان دعوتی نو جیانا آزاد دکم اجیش بوی و سرکفترین که دوار سرکفترین بله هوا سپاس کن جبو بشتر بوناوه و دارین هجا ام گیشتن داویا خلق خوی و جاری حتی جاری که دم به من خیر و خوشیه دم باش